Oímos, Becharamo. Koayaha Emma. Listo, ma. Okula amor. Nei, ñakinirike. Ko'ág̃a ñamohováita peteĩmba embotepa bykymi. Ombohovái porãva omboaty takyta exámenpe g̃uarã ko árape. Mávapa método anticonceptivo imbaretevéva. Condom, Ohara'ỹi. condom. Pastilla. Péahína ya. Jajejoko ha ñaharõ ñañepyru hag̃uápe mba'éichatio relaciones sexuales ha'e métodokuéra oikovéva. Ndaha'éi pukarã ko'ág̃ahína. Upeichaite, Marta. Mba'épa método anticonceptivo. Umi método anticonceptivo ha'e tembiporu mbarete ojehape joko hag̃ua mba'asykuéra oñembohasáva relaciones sexuales rupive ha oñemboguejy hag̃ua tyeguasu ndojeipotáiva gueteri. Ko'ã tembiporu ñanepytyvõ ñanememby hag̃ua jaipotávove. Peikuaápa Ministerio de Salud tesãirã kuave'embýme pehokuaa ha peñemomarandu peñangareko hag̃uápe nderekoresái sexual ha reproductiva rehe. Oĩ hetaichagua método anticonceptivo. Pe oikoporãvéva ha'e pe preservativo térã condón. Ndaha'éi ojokónteva tyeguasu. Avei ojoko heta mba'asykuéra oñembohasáva relación sexual rupive. Kóva ha ambue método anticonceptivo kuéra ojeguereko Ministerio de Salud tesãirã ko'ãve'embýme ehepyme'ỹre. Upépe omyasãka ndéve hikuái mba'eichagua método oĩve ha mávapa iporãve ndéve g̃uarã. Servicio de Atención Integral para Adolescentes pe ikatúre topa asesoría rehepyme'ỹre ñemihaitépe. Rohendu ha Romoirũ. Kóva Kuñahendúva ojejapo peteĩ convenio rupi hérava. Mejorado el acceso y calidad de los servicios públicos de salud adolescente con foco en salud sexual y reproductiva y disminución del embarazo adolescente. Oipytyvõ rupi AECID.